Žal vam moram povedati, da so vsi trije, ki smo jih našli v plazu, preminuli, zato izrekam tudi sožalje njihovim družinam. Tudi jaz bi najprej želel izreči iskrene sožalje družinam preminulih planincev in pa njihovim svojcem ter prijateljem. Gre se za eno hujših nesreč v zadnjem obdobju na področju Julijskih Alp, in sicer ta včerajšnja nesreča, kjer so izgubili življenje trije planinci, ki so se vračali iz Vodnikovega doma pod Toscem naprej proti Pokljuki in jih je odnesel plaz. Je huda nesreča, ki se je pripetila tukaj na tem delu Bohinjskih gora. Znate, mi smo ponudili svoju pomoć, iako znamo da su Slovenci, kolege iz Slovenije, kad je u pitanju spašavanje iz gorskih područja, vrhunski obučeni. Imaju, nažalost, dosta iskustva kad govorimo o spašavanju iz takvih uvjeta. Nadali smo se, kažem, da bi danas mogli dobiti neku povoljniju vijest. To se nije dogodilo. Još jednom sućut svim obiteljima, sućut prijateljima, sućut kolegama, rodbini.